Welcome to this eagerly awaited meeting of these two teams. Puno igra. Nije glupo ljudi da trebate i vide skinete. Brzo, skinete preko Aptoida, ako nađete Aptoid, i preko APK Pure, ako nađete koja je to aplikacija. I onda skinete na APK Pure, stiže nova igrica po imenu, ako nađete Fortnite, onda stiže novi Fortnite za mobilne Androide, kao što je stigao za iPhone. Sad stiže za Androide, ja ću da ga skinem i počet ću da ga igram. I vi ćete početi sa mnom, morat ću da ga igram. Dodat ću ovo za frenda, dodat ću ovo za druga. Ako budete igrali, ako ne, vi ćete Narutov neprijatelj. Od toga moj neprijatelj. Naruto Q pa i neprijatelj ćete budete. Ćete moj neprijatelj, jeste vi glupi. Onda ste glupi. Onda sam ja kao pametan. Pedalčina. Mislim da ću ga govoriti. Dajte nam gol, vodi nas 1-0. Vodi nas 1-0. 0-0. Imamo 0. Zašto crveni? Dani, mislim si da nas odine, nastoji samo ti kuću da si još crveni sirapa. Vidite, to mi je novina. Joj, povrijeđen. Što je? Moram još. Moram Vega da stavim. Šta piše? You cannot subtitle a player has red card. Znači, ne mogu da ga promijenim ako ima crveni kart. Ga. Aha, nastavi ti samo da mi kurtu ti svijemaš. Nije fair, ba? Koji nije fair? Da vi vodite 2-0, a ja da gubim. Sam 0, nego mora biti 1, 2-1. 1-2. Naš drugi jedne godine govorio 1-2 je, a ne govori se 1-2 nego 2-1. Znači, napravo kada kažeš 1-2, će misliti u neki retar, nubina za futbol. Za sudiju bi bio nubina. Daj moj drug, to se zove Jos. Možete bar da ga dodati ako igrate. Posjetite da je Darin video koji ću da mračim da snimi. To je da moj drug. To zove Krstijan Malević. Reći ću mu u subotu da snimi taj video. Jer ako ga ne snimi, vjerujte mi ljudi. Jer pravite kad gubim ovu sezonu, idemo še na rodno Slava si. Ljudi, ja sam se tako umorio. Znam da ovo boli, brate, kad mu ga ja razumijem. Mršu pizdu
naših ljudi da ga nismo dobro uzeli. Da nismo uzeli opet. Wow, ljudi gotovi smo, ljudi. Neće biti ovo dobro, niti loše. Ali vjerujte mi, bit će puno utakmica loše. Što je prava jasna divizija. A Vijek je gore od divizije. Hajte koliko sam ja nubinu za ovu igru. Tu golman, kada nije tu bilo golmana, ljudi. Ova igrica bi meni bila dobra, ali bi bila najgore što ne mogu. Zamislite da je gol bio da ga nije imalo golmana. Sam možda igrača i dao gol. Bilo to preliti. Ako jedin bi mogli meni da... Tu, like na moj kanal, share, subscribe. Jer ovo je bilo dobro. Spravo, ako ti želite moj video, ili ste ga najebali. I Kiki ću reći, Kiki, ako gledaš ovaj video, najebao si ga ako ne snimiš. To tu što sam ti rekao. Sjeća se Kiki, si mi dobro čuo? Pogledaj nazad se vrati. Morat će se vratiti nazad ako ne uspije da mi nađe to što sam rekao. Bravo. Ne sviraj, majstor, ne sviraj, majstor. Gledajte kakav sam prost golmanom. I gledajte. I Miloško je... Dobio spas! Ne bit će mi drugi moment. Kaži me jao da ne vidim. Eto, možda su bolji. Kada sam divizija, oni su uvijek 15. Kada sam divizija. Recite mi svi dolje u komentare šta je bolje, divizija ili Vijek po ovoj igrici. I u svake FIFA igrice. I u svake Dream League Soccer igrice je li bolje Vijek od divizijana. Zato što ne znam šta je bolje. To penal ljudi, penal. Penal ljudi, Koksić! Ljudi, Koksić vodimo 1-0. Suzuki su ljudi baš nešto. Odi, pomijamo kost. Odmah smo počeli da smo gol. A da, zato je bio penal. Mi se lomimo kosti ljudi. Jer oni lome nama kosti, onda ćemo i mi njima. I mi njima lomimo kosti. Što mi njima samo lomimo kosti. Oni su nama polomili kosti jednom igraču. To je gol! Čist tu! A please daj penal, please! Golman ga odbrani. Ušao u gol. Sudija ušao u gol odbrani. Mrzim kad lupim igrač. Treba sam da se zaletim na igrač. Tenis, brate, što si mi dodao ovdje. A gle, a ne znam da mi je igrač to. Ako ovu diviziju dobijem, ovaj meč dobijem, koju ću diviziju? A ne znam koju diviziju. Tu ljudi, vodimo 2-0. Koga dao? Wade man, to je zabio. Predobro igrac. Gledajte ovo se. Gledajte, Penal, sudija. Jebao mi je ljudi majku. Slomio mi noge.
i se sad dvojice svađaju i ja ću normalno kao i svaki put da zamijenim Baju. I to je to sa Bajom. Moj Baja zamijenjen. Ne možeš više sat vremena sjediš, čuješ? I ovo ćemo da isječemo. Što mi tato ulazi vidi. Znate što mi to uvijek? Dođe mi najbolje da se nikome ne dira, što niko se ne čuje. Niko ne čuje, niko ništa ne može ovdje da mi radi i to dobro smo. Ne, nismo, ovo je pogledajmo tek. Dobro, imamo baterije za jednu cijelu godinu. Ako mi se stoši nisam ovdje kriv. Izvinite me, onda ću to da završim video. Čekaj, stani, misli se da je kraj. Sada, moj kanal sve ne diraj. Ostaje samo kliku i da sviraš. Pedere izbukcira, pedere izbukcira, pedere izbukcira. Ne ovakve crne, jesi je gleda kada u crnu ušla? Još ikon kad ti ne uđu dolje, ja da nekako se uđu u poziciju, da je bolje što bi radio pol. Što ja radim, ljudi? Nagao sam se. Sam gotovo. Sranje. Da znate sranje. Ovdje mi dobra rezolucija, ljudi. Sad ću se opušem. Zato. Idem se. Brž sam, ljudi, brž. Samo će se brž. Obučeni smo, jo, kupati svoj. Jo, kupati svoj. Kupati svoj, ba. Meč. Presumali smo meč. Eto ko sam bio brzo sa obučenjima. Možete vi tako da se obučete brzo za minut. Recite mi u komentar. Možete bre baj. Možete? Ako dobijemo ljudi, ovo je moja sljedeća runda koju ću delati. I dobili smo. Jeeeeee! Ovdje ga se srećim sada. Au, dosta para. 10 smo na tabeli. I još para! Brate, mi smo bogati i ljudi. Tada, vidimo